الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده ديني سؤال جواب كمرين على برنامج كان إمها بدنترنا مرحبا دنما ديني سؤال جواب مي برنامج كي مي رمضان موجه هم كم دوا هكوس Ministry of Islamic Affairs كفاراتون جنستي برنامج أده مي برنامج قالوا من بينما كي تيبه فلون هيبولو غوفده إكي ديني سؤال تك جواب جنستينو egoton hama tiebe flona algomenge program ga bayiro evene gotan algomme mi program koriya me gendani algomme program koriya dairuga hama tiebe flonge hippuluga evves suwalen ufede kam gowani nama tiebe flona sms zariya in suwale fonu vene ade algomme na gulagen algommenge digini ilmu werina wahaka takkalam beenu fulwa kam gowani nama e fursat esmewani hulwale ifa haten no den hataren ashen eke mi number tiebe flon sms kurawani suwale ekam gowani nama suwali uba sms kurawani gulubam beenu fulwa kam gowani nama nanjesse uma foge sms kurevima algomen irat kureve atibe fonna gulamon gendana ade algomen suwalta libe minbarakun algomen e suwalta ka jawab istemon gendana ade algomen hama mi program kuriya dairuga algomen na ki ga dini ilmoring bari wada gen devwa tibe flon hipolgo fede eki dini suwalta ka jawab devu mattaka ade gotu me algomen na ki bari wada gen devani ashen azmat jamil ade ashen muhammad taha program marhaba ayata ade algomen hama midenno ifadan algomen na ki bayar wadagan devwa dini ilmoringe farap polon tiebe folonna tiebe flonge hippolgo fede eki dini suwal to jawab geneste to mase kormo gendani algomen na tiebe flonge suwal ta libe minwarakun hama jawab demun gendani ege turun algomen hama komme duwahak wes waki mawduege daira ge terein wahak dakkamun gendani ehennam tiebe folonna hama algomen wahak dakkamun da mawduege daira ge terein non namwes suwal ta fonumge fursat miwani hulwale fa hama tiebe flonge evves kame saaf korabon beenu fulwa kam goni nam e fursat miwani hulwale fa ade miyadu mawduege gotu algomen wahak dakkani taqwa verikam mi mawduge daira ge terein algomen wahak dakkamun gendani शालों हम मी मौदूए के गोतु गवाकी मौदूए होती यार को वाह के देख हम जी फवी नमे सालों में हम इसका में मिदेनी हम आलों में न बेलन तेरंग फरातन लिबे सवाल तक वाती वे आलों में न लिबी जवाब न देवी हुई बाई सवाल तक फुरतम आलों हम जहलाना शायद फुरतम कम कम फुरतम सवाल है गोतु आलों में न मीनी ताराविस कुरा ये कम में रखो तेग हरम में तकवीर वजह तो कियन जहेने तो ऐ वितुरी के कम गवी नमेस नूनी हम कम में रखो ते फशा इरुगा सूरतुल फातिहा में फेशी मरंगलवाने तो शायद بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي سؤالك هاسكو مي دو سور تراوس كروي دو سورغا هما ورغنا بيفونا تيجي جواب بينو لبان سؤال ايغنا مسكتو تراوس كوراروغا كوميرا كوته فتا هندوغا وجهوت نوته مسم فدا دوا الاستفتاح مي دعاء كيان مي وقت نضيف من أنا ما كم سؤال كم بفلك اسمه وفداني هذا فرتم مي هاشم بن تكبير ده هاشم بن تكبير مي بينه مكوربني هاشم نماذج فتو مرتكا كي الله أكبر أي نماذج كركونه الله أكبر كيان بيجه ده أنتي كسؤالك أصله كتير إيه فهوك كي دعاء تو جواها كمثال كوجهه تنوته هنا نمس إفادة دعاء تو جواها ده إفادة دعاء تاكي نماذج den namadu garu kuntaka wajib taka sunnataka mibata kiyawafa hurikam gawani nama kombe afurkas fa korben namadu wajib to terega adiru kuntago terega annabata ke nunge bata ki em fardu namade gaves mi hakaba adi du kolli kam gaves adi bettunu kam gaves handanat gen noki dia kam gaves ek ebes kala masala namad ha furya namade kam gawen dan namas emerangol gote kam gawani wagoto ekam gawani namas ama dua kiyala kuriyadiyum adi dua kiyom gaves dua virgina dua das ko gen ekifaharo ki dua kiyom sega moloitor den tarabis namaduga furtam faharo bagot libiji kam wani hama kiyamwe den amugote ga namad me tarabis miskito korave hendu alwon ki henno den komera kote kiyan fursat liben henne komme dewana me tarabe fattaruga dere kote fattaruga e bagotuga hama du kol masalan no e ke beskal masalan no den hama hemme jahriya namawtawga imama guruwan kewa hinduga algon men nan otives kanulla adu ho ewagut algon men ek chi kiyan olegen imami ha kiya ichaka medo wafel wegen tibon ekes edevigam bagotenno algon men imami ha kewa hinduga eyak kanulla adu ha mijeni eham bagoten odibije kam goni nama efa duata amadu kolla algon kuriyadan eke beskal masalan irad koreviya shama itur swal kalu men dairu gami tengi swal gami innani algon me waga takka iru gami benu korane to hai mi halo mi fada bastay ben korando mi gota
beenu kurmaki kon kaada kamettoy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Miharu mi mihaka wahaka dakka feshumuga kurim misalaka hay bonu mi kon kaada kametto. Detto. ege usulagge gotun ei hudda kame haram kame kennu bunevene namais alugonu me muslimun balamwane islam diinu ga onne meri veti usulu tabadues alugonu men e kankama tabawe veto e gotun alugonu men ekaku anekka ka baddalu wejja kamu gawanama miwani sharu kurawa fa salango assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam ituru kura waraka sawabu ismiwani itura devva gota den hama yakko ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis bas furdon sabit e muslima ko ane muslima ko dimave demihu ata jodu ko salam ko fa dahindu enage faafata fu heve kama mi yaki wara ma mativeri kame mi kamaki salam kurmaki ad islam denuga shiare enkam alugono balamwane we have boda islam denuga usul taka tabawe veto namaves kamaki hudda kame midenna wihen alugono men islam diinuga usultaka tabawe to abadu spadam wane shalom de ham medu mawdu gotuga min taqwa ver kamge daira ge tereng ham bai wahakita dakka lairu mi furtum kam kam shewalo men taqwa mi maana kureve goi bayan kol de fanata ade taqwa algon men wargina ka de lafsen adi ham kom hukur hutba ga algon men ade lafse takrar kon e lafse ade taqwa ga maana mi de ilmari wargina ibarat benu kofa ebhuri taqwa ge ta'rif no ta'aruf ge kotuga de huriya ta'rif ge terem se jumla maane ge baade huriya ta'rif tak ge sekelege wa jumla maane ge baade jumla maane gotuga menene ei tibaya allah ge azaba de matuga horhel lani allah ge amurtaka kiyamambe nahi korbe kanta takun duru helwe hore em ei me ginat eki korves de nefa den tafat ibarat ek be from benu korwa fer kam gas jumla khulasa maane gotuga menene e kantan e timaya allah ga azaba de meduga horahe bina kurun horahe lon not fare fade e bina kurun ekan quran gotaka menene allah amru korwe amru taka kiyamanwe nahi korwe nahi takon duru helwon adi hame aku ga ilmari mege tere tur korwa ekan ta qurar allah ga azaba berwet wa hindu allah ga rahmata allah ga thawaba edumeri halu egotuga ekanta kurum em e kurugotte gabuna kam goni nama me taqwa maane ki den hame hemme me kude itor tafsila kadda kam gawani nama abu hurairah radhiyallahu anhu gariha eddo hukumi hakaswalo me kurane taqwa ke ko bahiya den abu hurairah radhiyallahu anhu me bidalwane tiba kashihunna magakon datur kurim heye emi hadanawne aade timana datur kurime ota hinga ornime kalmako den swal korobani emagun daru tiba kinenge dani kongotaka hinga wadani e mihe ko midannawani timanna ifata kattakan heridane ti war balagen ifata kashita kon duru wafada gotaka kairnu wafada gotakan adi ifata kattakan heridane ti war balagen dani den abu hurairah radhiyallahu anhu vidalawani eyya taqwaake e duniya oler faafe kama hiwa kama gaves faafe kama gaves egen duru helwe faafe kan aragane vedanati samalu rakkatir e birwet wegen duniya ga dirulume eyya taqwaake ema e aki itur tafsila gotuka itur aki fasih bisna gane fada gotaka abu hurairah be mi hakame bayan ko devani ema algonumes duniya goleruga faafata kon ekaheriwe no talgono menna diino gotum badakam gawani nam e algono menna faafe kam gavedana no talgono menna ege duniyewe no ta okhrawe gotum mes algono menna gellum hori kam gawani nam ekama kan arano gone ekama ka kare nowe wiha ekama ka dur heliwe durudurun algono menge dirolon vet kurma mase kor e korgot ga bana kam gawani nam taqwa eke shama taqwa ga maana ge tereme salgomenna taqwa veri umgo gotum kantattake kuran jehene kan adi algomenna kantattake bayan kurwege hinga jehennam sam tafsili gotte galgomen taqwa veri umgotum kurvidane kantattaka balala kam gowennam kon kantattake faaha kolve kantattaka kam miharu taqwa veri kam balairu furatama mi al-sheikh ibn baz rahimahullah vidalu fave taqwa veri kan mi maana kurairu ei allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawwi huriha kan kamun turu adi Allah Ta'ala engevi huriha kankame kurume Allah birweti wa had adi ekan kuran e nahin ede had kurume
hama egota Ali radiyallahu anhu ge kiban Ali ge faanu kiban mashhur gotek gariwavegen as fave taqwa wer kama behe gotun ekale faanu vidalu wani al khawfu min al jalil Allah subhanahu wa ta'ala birwatume wal amalu bit tanzil bawala wa fa qur'ana sunnat amal kurme wal ridha bil qalil adi madu minwar limunu kam gavias ekama ruhigen diriyulume wal isti'dadu li yawm ar-rahil ad qiyamat duha kendinali tayyarume ehvima jumla gotegga mi alugonu men mi balan jeheni alugonu men diriyulu muga Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawafa wa kankam ekkibawe komme kam kurairus mi kam ki Allah subhanahu wa ta'ala mi russawa kametto nurussawa kametto egota vishnuma fa nurussawa kamekkamuga wana mekamun turu doruwefa Allah subhanahu wa ta'ala farudu kuravi kankama khassa samalu kameddinu eyavura itura kurave sunnan amalta ki Allah subhanahu wa ta'ala itura lobodi gannawan amalta ehme maalugun mi jumla gotegga taqwa virikan ituru kuraveni midanna videkan furihama kogge yaru faafay kuraven ule iru efafan duru makives eyves Allah subhanahu wa ta'ala sawaba ajru devwa kame me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis basfule gonnane mi nubakam kuran hitulafa ekamen nukoffinamaves ena ajru devwa kama ehme ma nubakam kuraven ule hindu Allah subhanahu wa ta'ala birwati ekkibaw eves taqwa amayak Allah subhanahu wa ta'ala amru kurawa fardu kankama mikan kan kuruma kes taqwa ituru kuruma ki taqwa werka ituru wanaka ehme ma mi buni kankamu ituru kuruma ki midenne gotan uba faafatakun ekkibabun ituru kuruma ki ade hemaluta kurun ituru kuruma ki taqwa werka ituru wanaka Shalom ben teri ki tur swal ka dairuga mi roda willa wagutuga duwa kuruma ham war boda barwalo wafa ve hem viruga e itta roda willa iruga duwa kurairu kinetto mi duwa kuran jeheni mi roda willa mun duwa kurani to enota roda willam feshmu kurin duwa koffa roda willam fashani to de hadis ka menane me indal iftar not indal me roda willa hinduga wahaka me ilmaring ekadan faha korwa fa mani amgotika den algora menna duwa kuruma wahaki duwa gotuka duwa kuruma wagut kala libigen daane e kurin algora mekan kurima roda villa gadege e denke kaatike chalgona maskodu wegen da gadege me gadege algora menna e duwa gotuka duwa kuruma ma bada ekama samal kam digen hage gotuka algora menna duwa no korwen ema hame hemme miskita go salgona finigen daane me ramdom ma me سفرات أطرا لي فهنا مسجد الحرام مسجد النبي فتبرت مسكت هوغا رود مي روسم وقت كاري بين أن هندوغا سفرات كاري اسمه إشين لغن تبي هندوغا دعاء قراتن ده أن جاكم كم جالس أدي تركون كم جالس أدي باي ميهم قروان كيواتون فنيجان دان إما إيجا ده رانغلوغوتي كم جا ميجا بريفني مي رود بيلوم كورين دعاء كورون den ega ama e dua ijab karevene vi wagote kamaga menane me wagote algon men hama hasa kollon note wagote kollon men dua hasa kollon e muhim kame den nama salgon men fenike me dai manzar ki getere kanta hasa gote getere garode lun kanta yaro gendar den asrofan ferigen gosama rode billani men dek hama war mashgolo war busy kon beskala hus wagote kollon getere na nafada gote kamidani den mi algon men getere ge dirolo maga hasa ko angem be folon hama samal kan devvam vi kameke e algon men mi fa roda agas war muhimmo bayke mi annani roda villa wagut mi kurwe dua me dua kuruma me algon men hama wagut kolan hus kolan ge bajhe algon men hama schedule ge tere hama lang bajhe ema kommes wagut kolan efas war commit kom gaves hatar war commit kom gaves bangi gom kurum ham wagut kolan den e etane gadi notibon kom gaves ko tritere mar kolle kom gaves ekki masalan den mi hekan ega fasihe gote bay mi honan mi ge tere dua kurun etan kola abu kam kanota ondokama ka vedana jikamanen kotriga kahri wafada gota kannota hemmi kan abadans amal kon ala nugan fada gota ka sene kan kolle vedan nota jamaa gota gemme etane gati begen ko durenne ko ga emme ko dua kolle kam gaves ekis amara gol kam e ko durenne kan das ko dinuma gotuna ko ga em ekama bagot kolen heda kollon ei muhim kam den swala gate afadan boda mega rangol kam belevene me kurin den hame hemme rode villamun dawa gotu gas mi hako me dua kurun e samane kamennon hame hemme kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga me sunnatun ga basabitu e kalefan rode villuma foga kurabi dua te ga haka saba ade em eves ekkamen rode villa fes den hame hemme kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam rode villuma algun menge me rode villuma wartafat gotu kam menani kalefan rode villuma menani rotobun wa takaddurun fem fadukun rode villuma
එකගොතක දෙන්නේ මේක මෙතන රෝද විල්ලා වගොත කන්ත අලගොන්න මේ රීගස් යතන් එච්ච කියවම කන්ත වගොත එකම ගොස්ස දෙන් බයි මේ හදි මිස්කිත දියකම ගසන්න බක නවාද මේ ෆම් මිස්කිත දියම මේ කාලගොතක මේ රෝද තෆාතක බාද එම සුන්නතක බසාබිත වේ කලේ ෆන් රෝද විල්ලම ෆහොග දුවා කරවි කම්ස් එම එවි සලගොන්න මෙන්නකම කරවෙන කම් ශේ මෙහම ශේ වාක් ෆලොගහම අලගොම තක්වා වෙරුම ගොතුන් කරවි දාන කන්තත්ත බයන් කොද්දේ මේ සලොමනේ තක්වා වෙරි yakku Quran amalta ki ko bakan enam sama alomene kommissar ka hama sifa kol demu to taqwa verige sifata kommissar ka bayan kol defa ad emme furatama kamaka mi alogonu men mi denegannen jehene mi hakitem taqwa verige kamuga vias insana yaki fafa Quran mi emme ane mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fami onnani komme mi adam ge dariyak wes fafa Quran adi egetere emme hewmi haki tauba wa mi hay එහෙම ගිනගින තවබා උමකි කුරවේ ෆාෆතක ගිනගින තවබා උමකි තක්වා වෙනින් ගසිපය මේ රුෆාෆේ කුරවේ හිඳු මලායිකතු මඩු කුරවවා හගඩීරු වන්දෙන් ෆතු ගනුදියුවා මේ තවබා වේ තොබෙල්ලවම එහෙන්කම තවබා වෙජ්ජ කම ගාවාන මෆතු ගස් නොදියුවා හැම එෆදන් මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් පස්ෆුලක් ගබෝවේ මීහකු ෆාෆේ කොෆා එන මේ වුදු කො හදාගෙන දරක්වන් නමාද කොෆා mi efafa fussawma edijja kamu gawa nam Allah subhanahu wa ta'ala efafa fussawana kama ehme memme furatama kamaka mi taqwa veriya ku balaniye ena amalu kurairu mi Allah russawa kametto nurussawa kametto namaves komme insan kes fafa kurave fada Allah nurussawa fada kankam ves taqwa veriya kes kuravidane namas taqwa veriya ya ehmi ha hunna magando ittafataki fafa kurave eran ena avaswe gannana tawbaweto adi ekan taquraru nukovveto hame fadan Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratuga wahi kurwa fawe laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir mi ay heokamaki mi ha koena ge munu mi hunangannuwata irumacca amburadu mennune namaves heokamaki ena Allah han imawe malaikatun han imawe adi mi akhirat duhan imawe adi mi ayatuga babaru sifatan eba gennawa egotun gennawa emme bodu es sifayaki ena mudala lobi kura hadu gaves enage mi gattimage mi hunna faqirunna miskinunna ena kiban mi lariyan ede mi hunna sha egotan haja jehifawa mi hunna heda kuru ehem wima mi ayatuge fahukoluga onnane eba mi hunna ke iya taqwa verinnaki ehme ma taqwa veringe sifatan Allah subhanahu wa ta'ala me bayan kurawani Allahuge maguga heda kuru ena mudalla lobi kura haduga ves ena heda kuru hama egotan Allahan iman ve malaikatun nan iman ve ade iman kan lazim kura kan ves ena qur'ane misale egotum man nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman wa kam gawana kalage fanu sallallahu alaihi wasallam sunnata amalu qur'ane qur'ane iman wa kam gawana qur'anu gon hukum fuluta bala dasko qur'ana tadabbur ko e agota amalu qur'ane qiyamat duhan iman wa miha ena qiyamat duhatta tayyar wane malaikatun nan iman wa miha ena danna enage amaluta mi malaikatun diuwa kama ena kura amaluta mi abadues wahake ki sirruwagen wa kama adi hama yakko malakal mauta mi jibril gafana mi wodigan wa mi khalqu kurawwa fa malaikatun kama ehem wima mi ena e kura amaluta kurumge kurin ena balane wahake ki mi Allah nurussawa kamekkam ga vejjiya Allahuge itunu malaika bekalun ves wanhanawen waka mikanka malaika bekalun ves e amaluta record kurawwa daka ehme ma taqwa verige mi sifatahuge terega mi denne mi henta obawuma farudu kuravikankan kuruma iman kamuge rukuntaka iman wuma ya eggotan amalu kuruma adi hama yakko mi istakunnan heoforuma mi fada sifatake mi taqwa veringe himenen mi shalom ha meduge mawduge tereng ha wahaka dakka iru galo men taqwa verikam ge wahaka dakka iru den ha mi shehog wahak folmis paha kurave gen dia taqwa verikan ituru wegen mi da iru ge mi fafata kurum ge wahaki amikan to ge wahaka shara kurave ko balugo men taqwa verikan ituru kurum gotun alu men kuravi dana kantattaki ebe shakene gotuka taqwa kurimistene fadange Allah subhanahu wa ta'ala atimade meduga me Allah subhanahu wa ta'ala azaba atimade meduga lebe hurekamuga emana gotu kurave kam goni nama kura kama goni nama egen laziben dane e horas levigen dane algon men kura he amalta ekoga hama yakoga algon men faafata kon duru helevegen tibe kamuga waninam
එහෙම මේ ෆාරෝ ඉතුරු කුරුමට්ටක නොත බාරගද කුරුමට්ටක නොත ෆරිහම කුරුමට්ටක අලගොන මෙන් කුරන් ජෙහෙන කමක වශකෙනගත ගොන්නානේ හේකන්තත වීවරකුන් ඉතුරු කුරුන් ಹಾಸಗೊತೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ವಾಜಿಬ್ ಕೊರವಾ ಫರ್ದು ಕೊರವಾ ಫಾವಾ ಕಂತತಕ ಅವಸ್ಕಾದ ಫರವಾ ಕುಡ ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ಕಂತತ ಕುರ್ಮಾಕುಗ ಬಗುತು ವಿ ಮಿಂಬರಕುಂ ತಿಮಾವಿ ಮಿಂಬರಕುಂ ಹೆನ್ ಹೇವ ಕಂತತಕ ಅವಸ್ ಸುನ್ನ ಕಂತತಕ ಅವಸ್ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೀಗೆನ್ ಎಫದ ಕಂತತ ಕುರುಮಗಸ್ ದೆಮ ಹೊರವೇತ ಬೆಲುಂ ಅದಿ ಕೊರವೆ ಬೈಕಲ ಹೇವ ಕಂತತ ಏ ಕುಡ ಕಮೆಕ್ಕಮಗ ವಿಎಸ್ එකම් මතීග දෙම හොරවේත බෙලුම් ඒ කිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්ෆලගේ بعد أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الله سبحانه وتعالى حضرتك إما لو بتكم بدويكم وعمل توتريك بعد أي عملك متيجا ميها دمي هربة عمل أي أديك كتم كودا عملكم جويس أي مفدا سنة نوت إتره هي كنت تبص على قولنا بيبركم كرون هم أي كوجا الله حرام كربي كم جا على قولنا منا إنجي كم جانينا مس إكما دور هليبون adi algo menna shakwa kamekam gawani nems shubha kam gole kamekam gawani nems efada shubhatakum mas algo menna ekheribon e algo menna mekamoga me kuran jehen kamakam menane hewamaltan algo men vi ha men warakan ituru kurma koga faafatakum ha ekheribe kurma koga algo menna e faafe ka vedane hiwa pada kantakum mas algo men lillahi taka ekamon rakatirum gotun efada kantaka bas algo men duru helibon ಶರ್ಮಹಮ ಇತರು ಸುವಾದಕ ಜೆಹಿದಾ ಇರುಗ ಅಳುಮನ್ನ ಮಿ ವುದು ಕುರಾ ಇರುಗ ಎ ವುದುವಾ ವಿದಿಗೆನ್ ಕುರಾ ಅಳುಕಮ ಎಕ್ಕೊತ್ತೋ ನಿಯಗಣ್ಣ ಮಿ ಜೆಹನಿ ಮಿಸಾಲಕ ನಮಾದು ಕುರಾ ಕಮಗ ವನೀನಮ ಮಿಯನಿ ನಮಾದೆ ಕುರುಮಗ್ ವುದು ಕುರನಿಯೆ ಮಿಫದಾ ತೋ ನಿಯಗಣ್ಣನ್ ಜೆಹನಿ ಅದ මිහාරු වුදු කුරායරකුවෙන් එගොතකන් නියක් ගන්නා කන්නු ජෙහෙන වුදු කුරායරු හම වුදු කුරුම අනේ නියක් ගන්න ජෙහෙන මිහාරු වුදු මිහකු කොෆන් මිසාලක නමාදු කුරම් වෙස් අමයක් කොය නමාදු කොෆහුන් එන මිසාලක කුරුවන් වෙස් කියොම් බේනුම් වදාන හම වුදු මතීග එහෙම වුදු කුරායරු එන වුදු මතීග කුරා හුරිහා කම නියක් ගතුම කී දැන් ෆාඩක මුස්තහිදු කම කෙස් වදාන එහෙම වුදු මතීග බෑවරු කංකන් එන කොෆන zikur වෙස් කොෆන කුරුවන් වෙස් කියා ෆාන නමාදස් කොෆන එහෙම වුදු කුරායරු නියක් ගන්නවන් වුදු කුරුම हम वुदू कुरुमन नियक गणकें बिस्म किया हम वुदू कुरम फशीमा रंगलवान इंशाअल्लाह මේ ශාලම හැම මේක මවලෝගේ දායරාගේ තේරෙ බලාදාර තක්වා වෙරින්ගේ සිෆතෝ තේරේග මේ අලුමෙන් හැම එකි සිෆතෝගේ වාහක බදක දානෝනිතරන් බයි සිෆතෝගේ වාහක තංකොල තෆ්සීලි ගොතේ ගහම දක්කා දනගල එහෙම ඉස්තිග්ෆාර් කුරුමගේ වාහක අලුමෙන් වර ගිනාංගෙ බදකේ මේ ගහම තෆ්සීල් ෂයදේ වෆානත ad istighfar kurmake algon men Allah taala hadratun algon men gafa fusung adi dennam e istighfar go maneke algon men kore faafata fuswa deva faratike hem farata kun kore kamen nun hem farata kun algon men danna wagen kore wen kamen besnun eke e algon men danna me jehne e kalang hadratuga me kalang hadratuga algon men me algon men gafa faafata fusung e dennam me kiyani istighfar kurmen de algon men amgoteka me نماتكم سلام دين مفهوم سلام من يعني فرتما أستغفر الله تبارك يا حرام من مي دعه ذكرتها كهم ميداني بس एक माने कि तिमन्ना में एदनी अल्लाह ताला हज़रतुन्ने मेलागे फाफता फुसोंगदी एम ए अलगुन में तकरार को दन्ना मंजे देन्ना में फारे कहा में को दें सवाल को फाने दे कल्लांग हतरतो को दंती वरनु देन्ने भी कस वेदानता है दुआल के फर्दन वैसे मरंगलता न नमाज को फर्दन वाले से कंग फुदेनता है अल्लाह देन वडी के मानता तिबा अल्लाह ताला हज़रत फाफसोंगे दन्ना वा ए नगा वाह का मफहूम का गोहन न नमे सलगुन में अलगो में दीन के फरात अलगो में लीफा व इरशाद कित में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अलगो में लीफा व इरशाद का बलार एकंगोती है न अलगो में गिना कुरंज है कमे गोतु के में ने ए अलगो में करे हेवे इसमें हेयो कमे इसमें ए में हेयो कमे कम गोनी नमा में अलगो में दुनियावी को तुम बला कम गोनी नमा अलगो में कितम कुड नमस फादंग एगे लिबंग कम गोनी नमा ඒකිතම කුඩ බෝනසෙන් අලගොන් මෙන්න ලිබෙන්කම ගවණී නම් සලගොන් මගේ බෝනස හොද මසේ කරම් ආසකරම් ලම් හදිමා කො එකක වේෆාරතකම වරගෙන ෆරොසත බලවාල එකක ඩිස්කවුන්ට් තක සේල් තක එකක බෝනස් තලිබ එකක මුබාරත් තක බද කොම්මෙච් එක හම බෑරේ වෙත හම මියුන් ගදාලා මසේ කර එම අල්ලාහ් තාලා හදරතන් අලගොන් මෙන්න ෆාෆසෝම හේකම ලිබෙන්කම ගවණී නම් එක අලගොන් මන් දෝ කොල්ලාගෙන නුමානේ hame yakuga kitama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalefan ei me duniya matiga levi emma ala adi ekalefan duniya honna wani ko ekalefan ki Allah taala hadrat suruge labwana be kaleka angawa faide wani
hamayakuga ekalefan ei mausum be kale kamuga labba bane ekalefanuga huriha faafateka fusegen waka angawa devwa mane eya ekuga ekalefano dualega macen haddiye faar satek faar Allah taala hatarutaga istighfar korwa kamuga eba ade hamayakuga Aisha radhiyallahu anha vidalawani timan kamana denneve me kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga kalefanuga faafata fusegen wa hinduga tiha burakon alkon korwani kivegen toy ekomeriya ko alkon korwa warad ginero alkomuga beheda korwa ekalefan kuriya faafusegen wa be kalakam gawe hindu eha gina alkon korwa tiva Aisha radhiyallahu anha ekama behgatun sual korwe kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalawani afala akuna abdan shakura فهم ويرو تمنى كي الله شكر روا عليكم جواكن نوهي الله يتمنى كريا فافة فسوا دم الله شكر بريمون يتمنى كورنجه كمتة تما كليفان كورنجه ودا كنا كمتة أي كليفان ده جواب كليفان سنة على فينيك ميداني جنيجنا استغفار كربون صفة أدي كمان على يشاهد فافس ماني أدي أي على فافة تكون بس على كهيروما اللي بيجندا هيفرق كما جوس بيجندا على جدولهم هم ده يتركون استغفر الله باي مه كمس كهلا وين تو كمس كهلا بيفلا كمس كهلا كود واكي باهي ريبيت كولن لوب كورا فدان algon men mi jehene algon men faada hori algon men faawata fawigenda algon men hekon itur korawani koddenevi basta algon menge abadostu matiga bebe to bala subhanallah walhamdulillah ma sha Allah Allah rusa fadabai bonmakon algon menga wagote bekar wani keno algon menge hakate dani keno ege badlo algon men Allah taala kuttamme algon menge fatan iturwegenda hekam algon menge do hegotuka beenu korwegenda kame edo algon me hegotuka beenu korakam goni nam den beenu korwene kommes ehen kame ehen tawane adami Dheeny Suvaalai Javaabu program adami program galgo me balani tiebe flong hiplo go fede ekeki Dheeny Suvaal taka jawab genesteve to ehen kam algo me program button ko me wani tiebe flong me program ga bair wada ganni ve gota a tiebe flong hiplo go evve suwalen o fede kam go wadi nama e suwalen algo me na fodo mo ga fursat me wani hulwa leifa haten no den hataren ashen eke mi number tiebe flong sms riya suwal fono mo algo me na suwal ta libe munda minwara kun tiebe flong e suwal ta ge jawab genesteve to masay kormo gendana මිගිතුරු හම් තියබේ ෆලුන් අලුමෙන්නා ගුලුබ් වෑගෙන් අලුමෙන්නා කීක බෑර වැඩ ගන්නවා ෂේහුනා වාහක දක්ක කමෙන් ඔලුම් ෆිදවාලම් බේනු ෆලුවා කම ගොවෙන්න මේ ෆුර්සත් වෙස් මිවනි හුලවා ලේෆා හම තියබේ ෆලුන් ගෙනන් ජෙස්සේ උම ෆෝගා හතෙන් නුෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එකෙන් මේ නම්බරෙන් SMS කරවානි අද හම අලුන් අදී සෙෆාර නම්බර තකරාල් කොල්ලානම් හතෙන් නුෙද්දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එකෙන් මේ නම්බර තියබේ ෆලුන් SMS කරවානි සුවාල් ලියුවාෆා නොත නන් ජස්වාෆා SMS කරවමුන් අලුගොමෙන් හම තියබේ ෆලුන් ගේ සුවාල් තක ජවාබ් දෙමුන් ගෙන්දානම් අයි තියබේ ෆලුන් ගුලාගෙන් තියබේ ෆලුන් ಬೇಣುವಾನ ಫುರ್ಸತ್ ಫೈ ಕೊದ್ದಿವೆ ತೋ ಬದಾಮು ಗೆಂದಾನ್ ಅದೇ ಇರಾದ್ ಕರೆ ಹಮ್ ಮೌದುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆ ಇಂವೆಸ್ ಅದಿ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ವಾಸವಾಲ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಇಂವೆಸ್ ಅಲ್ಗೊಮನ್ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಬೇಣು ತೆರೆ ಮೌದು ಮಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕುರೆ ಹುರಿ ಬಾತೋಗ ಇರಾದ್ ಕರೆ ವೆಗನಸ್ತೆ ಮು ಗೆಂದಾನ್ ಶಹಮ ಮಿ ಅನಕೆ ಸಂ ಬೆದನ್ ತೆರೆಗೆ ಸವಾಲಕ ದಾರು ಮಿ ರಹಿಮುಗೆ ಗುಳುಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ರಹಿಮುಗೆ ಗುಳುಂ ಕೆಂಡೆ ಕಾಂಕಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಅದೇ ಮಿಹಾರು ರಹಿಮುಗೆ ಗುಳುಮಕಿ ಮಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ಎಂಕೊತಗ ದನ್ನವಾನಮ mi rahimuge gulun maganu gotegga mi maana kuraveni mi enage ebbandu ebbafa mi hunna enage bodu bebenna bodu datanna den eheni hembes mi denne fadan mi gatimage kamuge gulun mi maana kurave hisaba ei debenge de darivias mi rahimuge gulun mi kiyani egota mi gatima ekamuge guluma den rahimuge gulumaki mi islam deenuga waram ativeri darajaye mi dewafa wa kame eni Allah subhanahu wa ta'ala mi rahimuge gulum damahatta mihaya Allah subhanahu wa ta'ala gulum damahatta wan adi rahimuge gulum kanda mihaya Allah subhanahu wa ta'ala gulum kaduwa ehme mi hadis bas fonu sabitu wa kame hama ifadan mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis bas fulun sabitu wa gotuga mi rahimuge gulun kada miha suwaruge nuwanna adi mi ge eturum wes mi hewamadu takkurumuga wes emme gaatu fashan alugonu mi jeheni dini dawatu dinumuga mi iman nabiyya sallallahu alaihi wasallam wes mi Allah subhanahu wa ta'ala amru kuravi emme karim feshuma ehem wima ei rahimuge gulun gaakkam mi sadaqa
faqirunna miskinunna deero alugonu menna ekamuge ajuru ebalibe nama es gaattimage mi ekamuge hajata jehifawa mihaka e sodaga koffinama mi e sodagatuge sawaba ekko gaattimage kamuge mi rahimuge gulum demehetti kamuge sawabu de ajuru ebadevva ehmi ma rahimuge gulumaki waram mativeri gulume mi baiffaharu wara kudi kankama gulige mi rahimuge gulum kandala fa ebatibe detto namas mi suwaruge nuwanha bodu kame mi kamaki adi hame hemme baibbe fulun eba vidalo gulum gaam kuriyati mana gulum gaam kuran gulum gaam nu kurati mana gulum gaam nu kurana me namas mi wara gos visnu enge to rahimuge gulumaki aneffaradun gulum gaam nu kuriyas gulum gaam kuran jehe gulume ei alugonu menna suwado ven giyameddum tiba rahimuge gulum kedinto nonto ehme manen mi hamal kuragota alugonu badaknu ja alugonu men e gulum abadues gaam kurave to badanje mikama khassa samalukam denje hassakom mifada ma massaregga wara bodu faafain hagigatu rahimuge gulum kadafa ane bawa fa otumaki ehenkam efada kankan islahu kurumal milibeni mifada furusat ehemwima ekama taubawe mikan islahu kuran jehene ama emmes masakke kuran shama itur swadaka dar min darifula daskodinuma watun darifula ko namadu kurairu namadu ga kiya huriha zikurta bara kiyomu namadu kurumun e namadu sahhawane to den ar gabul koregot den angam be flako gega namadu korwa kanne heti den tiga me den zikurta kache ei namadu ga adu horko kiya echkannuwa tive den fardu namatu ga ekotan haddawa sunna namatu ga ekotan heddum emeragol kama dalgona tiga boda bureveni den hame kane namadu gonu kamuga ves adi me namadu koragotu nun kamuga ves ehmagotega sama dariflo bahattagan darfo namadu kurwa me zikurta kiyenge to che kurmam kantan aves kurvidana kame den me das kurevro kujjo kamuga oni nama kairik batta namadu go kureken eva adi kiyawagen me barako kiya digen das kodun tan kolen undugo kamakasum ekatigen be kanne ema fardu namatu ga ekan egota nukuru algona gabul kore egota boda rangalin de firhen be fala kam goni nama firhen be flon amko sunna namata fiwa de fardu namata korban me jehene miskituga am gotega etor sabe ne kam goni nama sunna namata kurun firhen nabas rangali ekam ga dechene kam goni nama rangali gega kurun sunna namata rawati sunna kam ga wesa dehene sunna kam ga wes rangali ega dechene kam goni nama de swal ko jawab ko tiga danna hote de fardu namata fiwa sunna namata ga tigotan by far amal kurun eki masale none nama shama namatu tibere boda namatu beruga e 10 dinuma boda par shama itur swada kalman dairuga mi tarawis kurairu kuruwan hitudas no mihu foi balagen kuruwan kiyairu gandu ellan enye dukolle vidane to ade miharu mi tarawih namadu nuwata damu namadu miharu mi e qiyamul layl nuwata reyalukum ge terega himene mi namaduta miharu mi namuge gotun tafatu wiyas e namadaki hama en namade mi isha namaduge fahum mi fatis namada de tere mi qura namad mi reyalukum ehmi ma rodamahu mi kiyani tarawih damu gadiga kuranna mi kiyani damu namade ehme matarawih ga wiyas adi damu namadu ga wiyas mi hatim balagen mi e namadu kurun mi hudda kamek kamuga mi sabitu fa kamen e sahabinge kiban e gota amadu kurabika sabitu fa bahuri ehme ma e gota hasako mi guruwan hitudas nun nama mi e gota mi kuravidana namadu mi hatime balagen nota fonu wiyas balagen den hama gandu wes misada kabuna na ellan je jelli dana na roku wadam wima mi hama tane gabawa fama roku wadde vidana nota phone wejje ji balla fawes de vidana hemi mai kamaki hudda kame mi denne me sahabin kina sabit wegen isfawa kame kama me wes masada ekkamen masada ekkamen sham meduga mawduga daira gitera waga dakka iruga mi almen mi taqwa verkom ga waga dakka iruga miho ek dafa daira takku alukanta waga bedeke mi taqwa ya fardu alukanta kami hori gulumaki ko baba ade barbas bodu gulumen e bay fardu gulumen nga fene bay mis mi hon me sunna kanta no dinu hudda korba fa kanta no de ka bar wala bay kal he kanta kurat nga fene waran hama shogori kama ko kam waran kama kama hita magut dige namas saka
fardu namataka ma wad farwaadanu bahata miskito jamaataka datarnu fene mikal farwa kodu kuruntage baad namas ehmiyun kibaga miskito da mismiyun kibagas ne member ene kibaga war bang ehen kala kantaka fene algon menga mi badakam wonina mi ki algon men takwa ver kam algon menna mikan adi fennen oy gote keno takwa ver kan lazim kura gote no takwa ver kam ga gote ke algon men kan nodenne meni Allah subhanahu wa ta'ala algon kurumaga iskam dem me jeheni hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurabi kantata wajib kurabi kantata me kantata farwa kuda koffa algon menna misalaka dienu go rukune do kollafa ekam farwa kuda kollafa den hori sunne kantaka dienuga dengowale fure hen kantaka dakam goni nama ene ekorwene ke derangol kamenno rukune kam goni nama misalaka dienuga rukune kam goni nama islam dienuga rukunta uta rukune do college kam goni nama ene islam kam me do sawal fe hisab gedani eme ekan do kollah den huri kantaka dakam goni fahare ge kantaka ke e bekar kantaka kam gasbege hingadan eme eki enes benu mana gotenno eme kam ga protam korinjana kamake magan asasta libi gannage bejje dienu go rukunta foriyam banga bejje dienu wajib korevi kantata foriyam ada kore fortama bejje ya ekuga den dienu go hori ehnen kantata sunna kantata ekama dienu go baro egamba ekama go alifa wa kantata kalgon wagotu dembe ekanta go skuriya dambe wagotu member kuriya dam misalaka namadu go rukune algon watta dafa den hori namadu go sunnat algon tankola idora foriyam koran uleji kam goni name eki ma kedeva natija gannan kamennu e aslu ayati batlu wefa uni ichi kam gawefa misalaka suratul fatiha no kewa ena namaz kurom midani suratul fatiha no kewa kom surate nota war diu ko amatim badan kiyawan suratul fatiha do ko allah eki kan korben gotenno suratul fatiha pratama beje genna sadde ege dar fahaton am ayati ki kam gaves masalan di ko gana kam masalan nama suratul fatiha do ko allah den ene kitam di ko kam gaves baatla namadi kam gavege medani em taqwa kam go waha gadakka he do galo menna emme muhim kam kawane em pratama iskanden je kam ka wegen dane diinu go fardu kurwa fa wa kan wajib kurwa fa wa kan taka me samal kandi ekanta furi hem ada kurma barwalo ya shalom homi mawdu ge daira ge teraw me fa kurwa den tafat kantata ge gwa kalgo me dekken dan kunes mi ishara ko den bai kantata ge ama itur tafsila ka diumo gotu me tawbave faafata kun duru hede muga wa kalgo me hama taqwa weringe sifata terege swara bodak ishara kurwa mege tafsila dewa fa ade ta ami taqwa verwa miha faafata kun duru ngedo taqwa verwa miha faafata kun duru lazim qur'ane ei furatamas anami algon denne go taqwa yaki allahuge mi kofa yanwat allahuge nurussewun libidanati ve ganna biren asso taqwa verkamaki ekamuge sabun mi birugatuge sabun allah birutumuge sababun ena mi wahake ki ena ge amaduta mi gota mi battan korani allah subhanahu wa taala nurussawa kankan ekkiba koffa Allah subhanahu wa ta'ala russawa kankas mi kurani e Allah subhanahu wa ta'ala biruwati wative Allah amru kuravi me amura kiyaman terivani ade Allah nahi kuravi me ekamun durwani hama ifadan mi sirra faaluga ena Allah taqwa verwan faafatukun durwane e Allah subhanahu wa ta'ala hassa godugga ena ya ekaheri wegen e hunna wagutuga Allah subhanahu wa ta'ala ena ekaniwa wagutuga ekura faafatakun ena duruma hassa samalu kameddene ei asu Allah subhanahu wa ta'ala taqwa veriwa alunge waram ma mativeri sifai ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis pas fulegga mi sauban radhiyallahu anhu kiba riwayegen aisfawe ibnu majah riwa kurawaf mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawaf mi wani timan kale fanu tiaba mi hunna kiyadevame timan kale fanu ummatu getene baigge wahaka eba mi hunna ki mi jabal tihama kiya mi hudukulage farubatake himenene mi saudi arabia yamana detere mifada mi farubada tanha gina hewamadu take koggen a bayke giyamad doga namas allah subhanahu wa taala e huriha hewamadu taburuwa lewgen wakuli take fadan labwane do ehidu sauban radhiyallahu anhu mi vidaluwane nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma nabiya timan kalege faanan ebami hu sifakodde wa balashe efada miha ka timan nengi ganama vevidanati ehindu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korawa fawana efada mihun naki mi ehem mihun mi regandu gadiyega ehem mihun rewa fadan emihun sereveye namaves mi beru fushun rangala hewama ta koffa allah mi ekaheliwa wagutu
en Allah horumak kurevgen wa kankan wahake kurami hay ehem wima ei taqwa veriyegge sifa enno ena babaru hewamadu takoffa ekam Allah subhanahu wa taala enage huriha hewamale baatu kuremi hadisaki Sheikh Al-Albani sahha kurawa fa hadise enkam mi khalwatuga anuwata ekaheri wefawa wagutuga mikura nuba amadu takun taqwa veriwa miha duruwane misalege gotun haram gulun tak mi onnani misalaka nuwata haram takeccha mi balani nuwata Allah subhanahu wa taala haram kurawa echen aduwahani eda mifada Allah haram kurawa kantatta ehme ona nufennata nugami ara gannani ehmema eyyaki taqwa veriyegge asu hagigatu sifa enno ingedo sirra faaluga midannage gota sirruga mikura faafataka warabboda samalukan dene enekan kan nukure veto enage sirruga ekura kantata islahu ko feena faaluga kura kantata turan islahu wegenda ehem wima mi taqwa veriye faafatakum vihaves durweve to masa kuran adi kurin denne ifada ena faafe kurevijje kamugawanama lasnu kon avaha tauba veve to badane ei mi taqwa veriye wahake ki faafataka medo amaluta hunnanu gotaki shama itur suwala kalon belunterige suwala ka dairga me namadu kon nimigen sunnek kuran huritanun duraggos kuratan fene namadu kon nimigen huritanugo horeves sunnek kurevene toy aditiga bashakena sunne hurita horan kurum gaybas kala masalayn kamennon den ti masalaga me alen alwada bakiye chanen fa kure fakano enne igi fakano enne den me den hame yako ga tikamuga me fa kollan benu mane tan kolaki medu wahakas tan kolo genevije far e kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam me sunne korobani ekalefanonge ge koltoga miski kologa sunneten nokorova ekalefanno me bangi devonima geega sunna koravaga misketen nika wadaga tema me game devige midani den namadu ni maafa den asabe kona me den namadu fago zikko tasbih fago baydwa zikko fago me asabe kona ke sual korova haddawan ya fago ekalefanno ganawara wadaga den ka sunna korova mgendawani den mi ema sunne gota sunne koram beenwa mi hekam gawninama emme devigen wagote kimiye names mikamuga algon mikan tatbiq kurumaga mikan tanfis kurumaga notume gota amal kurumaga algon menna deitaken horedan ekom mi heko ge hunnani ki miske karigen adikam mi hekom bagutiga gevade annam se udokam ka vedan farega bazar gole fornata ofiyo gole fes miske tenge baade e miske go sunna kurun ek ek gota ke sunnata khilaf kam ke no algon medan namani ki algon men gega sunna kuruma samal kan denge beje gega firihana veje misketu ke namat kurman e fardo namata gega algon man firihana mes gega se veje komme soraka sunna namat kurma bogot koledde ekama samal kan dinogo gotome wahak minangati den ti swalo kofen swala begoton oti eko beskala manaka maselen okame none eta horege namat kurun eki paska chere adami aloganda mi gifawa gotuga mi sunna mi misketuga kurahiru e salam dinuma fahu e huritanu mi ehen tanaka badalu elafa sunna kurumaki ei sunna wegen wagote ingeto namaves shehu e vidalu ifadan e yaki evves kotegga manawe fawe kamennu e hama huritanuga huregen mi sunna kurun hassakon mi fada duwaswarega misalaka covid mi halatuga misalaka huritanuga huregen sunna kurum ma heoves vedane e ehen tantana badal vejje badijahumge furusatu sama ovedane ehem vima shehu e faha kure fadan e huritanuga huregen kurun e beskotaka manawegen wakamennu nama sunna gotaki aluganda igi fawa gotuga e tanun mi badalu elafa ehen tanaka jehilafa e sunna kurun ingeta chama program ni mala oje fatime to mawduga dairaga teren hama warak kurukon hama alumena mi dekon wahagata ga aliga vidalwane kon wahagata mi taqwa verika detto mi aduge mi mawdu waki alugonu men deneganna jehe eba mi ramadan mas furatma fardu kurevvi ki vegenka Allah subhanahu wa taala mi wahi kurawa mi onnani ku isvediya ummataka roda fardu kurevvi fada mi tiaba mi huna roda fardu kurawa fime ei tiaba mi taqwa veru mattake alugonu men mi aya mi aduwaham namaves qur'an bawa levuni mi tadabbur kurumattaka ayattahuge maana medu funko visna mi ayatta kamalu kurumattaka sahabin radiyallahu anhum
මේ කුර්ආනු දිහ ආය එබේ ෆුලුන් කියවා විදාලුවේ ෆහුම් කුරවා හිතුදස් කුරවා එයන් අමදු කුරවා ෆමෙනුයි කුරිය බස්නුද එහෙම මාළුගණු මේ කුර්ආනුගේ ආයත්ත කියවා හිඳු මානත බදා කමු දලාලතු කොද්දේ හුකුම්ත දෙනගන යන් අමදු කුරබචේ තක්වා වෙරු මට්ටකේ මේ ආයතුග මේ ඔන්නනේ එහෙම මේ මාළුගණු මිදෙන්නවි තක්වා වෙරි වාණි කිහිනෙත්තෝ තක්වා වෙරියාගේ සිෆතන් හුන්නානි කිහිනෙත්තෝ එයත තක්වා වෙරි කන් ඉතුරු කුරුමට්ටක කුරවෑනි කොන්කහල කමෙත්තෝ මේ අලුගොන මෙන් දන්නන් එබෙජහෙරෝ රමදාන් මහුගා තක්වා වෙරුම බෑවරු ෆුරුසල්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆහි කුරවා ෆමි ඔන්නනේ එතෝ mi farudu namata kuruma ituru hivvara joshe mi eba hure ramadan mahu libifa anika ramadan mahattaka mi shaytanun kastolo aluwa allah subhanahu wa taala hama insanun taqwa veru wumuge magan fonuvu mattaka ingedo adi mi ramadan mahu tim furusaten eba devwa hama faafatan ekko fuhelewena kamuge egen fursataki mi man soma ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi رمضان مس رمضان ما هو فارودو ويكما مي مشروعية إيمان وهوره إنا رمضان ما هو رودا فريها ما قطوغا هيفوما نيك كندالا قطوغا متين رمضان مس رودا هيفا فريها ما كوفي كمغاوانا مسفديا فافتا فسوانا كمغا هم ياكو ديوانا فرصة قطوغا يبدوا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب رمضان ما هو ريالوكا mi ekama iman ve ekan kommeriyaku ada kofiya isve dia huriha fafe fusan adi timwana fursat mi man qama laylatul qadr imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi laylatul qadr vilere reyalu ka ada kofi kam ganam reyan iman ve hure adi sawaban edi hure mi reyalu kan kofi kam gawanama mi enage isvediya fa fusawe ehen kamun sawaban edi hure ramadan mahu rodahi fi kam gavias adi hurihare gare yalukan kuri kam gavias adi evaru nuwa miha emme fahudihage mi onahiri eretahu ga lailatul qadri hoda masako eredi mun kam gavias huriha fafatake ba fussawe anika ramadan mahu ge duwalu gadi mi onnani hama ekkon hama insana ge shahwattaka fafatakun duruma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegga mi onnani mallam yada qawla az-zur wal amalu bih mihaku enage rodan hure mi nuba bastaka mi mihunge wahaka dekkuma mikankan manawe nugannanama nuwata nuba amalu takkurakam gaanama allah subhanahu wa taala ke evs hajaten nete enage keuma buimun ena manawegen hurumuga manake ekankan kurawarke enage roda eba ane ege sawabu eba univegende hama yakko taqwa verumattaka e rodage mi sawabu ituru kurumattaka nuwata e sawabu gellima nudinu mattaka istighfaru eba kurave ehenka istighfaru kurumun adi mikankamun duruwe hurumun adi midenne ifadan reyalukan kurum masay kurum adi ramadan mahki qur'anuge massar kawadi qur'ana mi gavum baybe fulun enhatimu dehatimu tinhatimu skurawa be fulun ebatiba mi ane sodaka digen mi roda villum mi istakonna digen mi gattimage mi hunnan heyo foruma rahimuge gulun gaimu koggen mi sirruga adi faaluga kure faafataka tauba ve kankan nafsu islahu koggen taqwa veriwegen alugonu men mi massarun nikumejje kamugawanama alugonu men fadaha kamiya pelikun ehem wima miyaduge mawdu kamuga taqwa verwum mi ramadan ma wara gule mawduwe taqwa verin kamuga wuma alugonu men mi masakka kuran jehena mi ma massaru nimumge kurin taqwa verige sifa libigen mi massaru nimma dafa deveto gadala masak kuran jehena ada ramadhan program nimada wajhe fatiha program bayar wadagen tiede penanter mawdu ta kawar bodash kodan aget adami dini suala jawab program adami program galugo me balani tiabe flong hippulgo fede eki dini sual to ge jawab ta genesteve to ay tiabe flong algo me program ga bayrum ga fursat me wani hulwale hifa haten nuedden hataren ashen ashen eke mi number tiabe flong hippulgo fede eki dini sual ta fonu vene adi algo me na gulu bagen algo me program ga bayar wada ganna dini ilmu verina wahaka dakkam beenu fulwa kam go wani nama tiabe flong nan jesse uma foga sms kurawani haten nuedden hataren ashen ashen eke mi number ad irad kurave maadamaves hatorgadi bag alugomen ha mi dini suala jawab ge a program ka ke baddal kollana meduge program ge mi geneste on mawlumat ta ke stebe fona beenun ter faada kurone mawlumat ta ikama vi kama ummid kuran meduge program belleviti emme ha belun terna war boda shukr dannawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu 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 Allah Allah